reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Ikaze amakuru agezweho kuri aya masaha y'umunsi turi kuwa gatandatu ni tariki 6 z'uku kwezi kwa 9 muri mwaka wa 2025. Nizere ko mukomeje kugira weekend nziza bari mu bukwe, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Twinjiye makuru rero n'amakuru araza kwitse no kwibandira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahanini turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe hirya no hino muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwanzikira aya makuru mu mujyi wa Uvira, turabwira ko FARDC n'Abazalendo bongeye gukozanya ko bikomeye cyane muri iri joro. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma Generali Yakutumba wa Mayimayi na Wazalendo arashinja Generali Gasita ibyaha bikomeye cyane, kandi akavuga yuko Uvira nifatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo na Kongo yose bazahita bayifata. Turaza kandi kubabwira yuko muri Uvira ibintu byongeye gukomera cyane. Akaba rero havugwa amakuru ababaje y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'uko Ububiligi n'igihugu cy'u Burundi barakaranyije bikomeye cyane aba barapfiki. Ese urwango hagati y'aba bombi rurakomoka ku kiko ubundi bari basanzwe ari inshuti magara? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza no kurebera hamwe uko hirya no hino byifashe za Masisi, za Minembwe n'ahandi hose. Mwese rero nongeye kubaha ikaze, nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Areka amukanya bigenze gutya, ubundi ingaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka anongere nanone mbahe ikaze rero. Nizere ko aho muherereye mumeze neza, nizere ko ubwo like mugenda muterekaho byihutirwa cyane, nizere ko subscribe mugenda nazo amushyiraho. Nibwo mbambwira wowe utari wabikora. Hanyuma kandi mwese aho muherereye ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye, amakuru akagera kuri bose. Twanditse n'aya makuru rero n'amakuru twandikiye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'Abazalendo abongeye gukozanyaho bikomeye cyane. Mu ijoro ryakeye ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'imitwe y'Abazalendo abongeye kurwanira mu mujyi wa Uvira wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yatangiye mu masaa 3 z'ijoro imara amasaha menshi cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Abaherereye muri uyu mujyi bakavuga yuko ubuzima bwari bwahagaze. Amakuru aturuka muri uyu mujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko imirwano yabereye mu duce twa Akarundu, Akiribura, Kabindura, Songo na Akimanga. Kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'ababa bayiguyemo hagati y'izi mpande zombi zisanzwe zifatanya mu ntambara zimaze igihe zirwanamo n'abarwanyi umutwe wa M23. Gusa amakuru akavuga yuko iyi mirwano yari imaze
uko iyi mirwano ngo yari imeze ngo yari imirwano yo ku rwego rwo hejuru ngo yari imirwano kandi yumvikanyemo imbunda ziremereye cyane bivuga rero ko ngo haguyemo benshi ndetse abandi bakaba bayikomerekeyemo nubwo imibare itari yashyirwa ahagaragara imirwano yo mu ijoro ryakeye muri uyu mujyi wa Uvira yakurikiye imyigaragambyo yatangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru y'abagize Wazalendo basaba ko General de Brigade Olivier Gasita amaze igihe yaragizwe umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu karere ka gisirikare ka 33 mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'uyu mujyi wa Uvira ngo yagenda Wazalendo zishinja General Gasita kuba ngo ari umunyarwanda ndetse ngo no kuba ari umwe mu bafashije abarwanya umutwe wa M23 kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kenga aheruka gutangaza ko General Gasita yashyizweho n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo bityo ko abamushyigikiye avuga kandi ko ngo afite sapoti yose y'uruhande rwa gisirikare ndetse ngo n'iy'uruhande rw'ubuyobozi muri iki gihugu Wazalendo zari zirasana na FARDC mu gihe ku wa gatanu nukuvuga ku munsi w'ejo umuyobozi w'umujyi wa Uvira yari yahuriye mu nama n'abayoboye izi Wazalendo mu rwego rwo gucubya umwuka mubi umaze hafi icyumweru cyose muri uyu mujyi amakuru avuga ko iyi nama nubwo yabaye ngo ntacyo yigeze igeraho nk'umwanzuro ko n'ubundi abayoboye Wazalendo ngo barangajwe imbere n'uwitwa General William Yakutumba usanzwe ayobora inyeshyamba za Mayimayi bashimangiye ko byanga bikunze General Gasita ngo agomba kugenda FARDC n'Abazalendo baherukaga kurasanira muri Uvira mu minsi ishize mu mirwano yasize hapfuye abagera kuri 7 bo ku mpande zombi kugeza n'ubu rero ibintu muri uyu mujyi wa Uvira bikomeje kudogera no kuba agaterera nzamba reka rero tugaruke kuri uyu mujenerali witwa Generali Yakutumba uyu muyobozi w'umutwe wa Mayimayi witwa Yakutumba uri mu Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yise Wazalendo mbere yo kwitabaza mu ntambara yihanganyemo na M23 yateguje ko uyu mutwe nuramuka ufashe umujyi wa Uvira ngo bizarangira unafashe Kongo yose yavugaga abarwanyi b'intare za Sarambwe General William Yakutumba yabitangaje ku munsi w'ejo ku wa gatanu tariki 5 Nzeri muri uyu mwaka ubwe we na bagenzi be abayobora imitwe ya Wazalendo bari mu nama yabahuje na meya wa Uvira Kifara Kapenda Akivo ni mu rwego rwo kuganira ku mpamvu abarwanya ba Wazalendo bitambitse icyemezo cya Perezida Tshisekedi cyo guha akazi uriya generali witwa Gasita Meya Kifara Kapenda yari yatumije iyi nama mu gihe mu mujyi wa Uvira akomeje imyigaragambyo yatangijwe na Wazalendo yigometse isaba ko General de Brigade Olivier Gasita wo mu ngabo za FARDC yava muri uyu mujyi wa Uvira abyihuse uyu Gasita amaze igihe yahawe inshingano na Tshisekedi gusa Wazalendo zanze ko akorera muri uyu mujyi wa Uvira zikamushinja ko ngo ari umwe mu bantu ba hafi ba M23 zikamushinja kandi ko ngo adasa n'abakongomani zikamushinja kandi ko ngo ashobora kuba yaba ari mu bagize uruhare rw'ifatwa ry'imijyi ya Goma na Bukavu yafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe
ingingo y'uko uyu musirikare agomba kuva muri Uvira bayobora Wazalendo bongeye kwishimangira ubwo bari kumwe na meya w'uyu mujyi mu nama yahuje ku munsi w'ejo ku wa gatanu, ndetse inama ikaba ngo yarangiye ntacyo ifashe nk'umwanzuro. General Yakutumba n'umwe mu bayishimangiye agira ati twebwe Wazalendo tuvuze tweruye ko uwo general witwa Gasita tutazamwemera hano muri Uvira kubera ko ngo abagurishije umujyi wa Bukavu. Gasita n'umwe mu bajenerali bavugiye imbwirwaruhame iruvungi basaba Wazalendo kureka 23 igatambuka. Gasita ngo ni nawe wari uyoboye ingabo Ikindu, ntabwo rero ngo ashaka kubona Wazalendo mu maso ye. Mu minsi ishize Ikindu hiciwe Wazalendo zigera kuri 25 byabaye ku itariki ya 14 Kanama muri uyu mwaka. Ntabwo rero uyu generali Gasita ngo akunda Wazalendo. Ibi bikaba ari ibyagarutsweho na generali Yakutumba. General Yakutumba kandi yavuze ko General Gasita naramukagumye muri Uvira nayo azayigurisha, kandi ko ngo uyu mujyi nuramuka ufashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bizarangira abanafashe Kongo yose bakagera n'Kinshasa. General Yakutumba yagize ati uyu munsi nimuvuga ko azagurisha Uvira, kandi Uvira nifatwa Repubulika yose izafatwa. Gasita nk'ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ni gute azakorana na Wazalendo adakunda? Mu by'ukuri hari byinshi twicuza, niyo mpamvu tuvuga ko tutazamwemera hano muri Uvira. Yunzemo agira ati turasaba guverinoma y'iki gihugu kutwoherereza undi muntu uzafata inshingano zo kuba komanda wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi hano mu karere ka 33 ka gisirikare harimo uyu mujyi wa Uvira. Ibya Gasita rero bikomeje kuba ibya Gasita, ibintu bikomeje kwivanga. Reka n'ubundi tugaruke kuri aya makuru. Ni amakuru ababaje aturuka muri uyu mujyi wa Uvira, ngo ni igikorwa kibi kandi kigayitse cyakozwe na Wazalendo muri uyu mujyi wa Uvira. Aya makuru tugiye kubagezaho akubiye mu butumwa butandukanye buturuka mu nzego z'umutekano zo muri uyu mujyi wa Uvira. Ni ubutumwa bugira buti birababaje umusirikare wa leta ya Congo FARDC wo mu bwoko bw'abanyamurenge Wazalendo abaraye bamushimuse. Ubutumwa bukomeza bugira buti yashimutiwe mu mujyi wa Uvira ubwo yarageze kuri WTMC Park herereye muri quartier ya Songo mu mujyi wa Uvira. Uyu musirikare ngo yabaga mu ngabo zikorera muri sekiteri ya Uvira. Nyuma yo gushimutwa nta kindi kiramenyekana kuri we, ariko kimaze kumenyekana nuko ngo ari gukorwa uburyo bwose ngo Wazalendo amugarure. Ibi byasobanuwe ko yafashwe ari kumwe n'abagenzi be, kandi ko ngo abari mu kazi ka gisirikare mu rwego rwo kurinda umutekano. Ibyo byabaye mu gihe aha muri Uvira hari kurundwa ibikoresho bya gisirikare aho biri kuvanwa i Bujumbura mu Burundi, ndetse n'ibindi bikavanwa i Kinshasa, Kisangani na Kindu. Aya makuru akomeza avuga ko ngo biri guhwihwiswa, ndetse ngo ibi bikoresho bigasukwa muri uyu mujyi wa Uvira hakoreshejwe indege, ibindi bikazanwa n'imodoka za gisirikare ahanini cyane cyane biva i Bujumbura. Bimwe muri ibyo bikoresho harimo ibisasu bya lance roquette, hakaba za RPG-7 n'imbunda za mitrailleuses 7 n'ibice
n'ibice 62 n'ibindi bikoresho birimo n'imbunda za rutura. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'iy'u Burundi bigamije kurwana bivuye inyuma no kwisubiza ibice bambuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kumwe na Twirwaneho ni mu misozi ya Uvira, Fizi, Mwenga no mu mujyi wa Bukavu, Kamanyora n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Hejuru y'ibyo kandi hanerekanwe amashusho y'indege ziri gusuka ibikoresho zirimo n'iza gisivile n'iza gisirikare. Hagati aho umutekano ukomeje kuba mubi cyane muri iki gice, aho kandi hari na General Olivier Gasita wahageze kuwa mbere, ariko akaba Wazalendo bakomeje kumwamagana abivuye inyuma. Ishimutwa ry'uyu musirikare wa FARDC rero naryo ngo rifite aho rihuriye na General Gasita, kubera yuko izi Wazalendo ngo zabikoze mu rwego rwo kwereka Tshisekedi ko ibyo barimo gukora byo kwamagana General Gasita nta mikino ababifitemo, ndetse usibye n'uyu musirikare washimuswe, Wazalendo ngo zifite n'utundi dushya cyane zateguriye Tshisekedi kumwereka, mu gihe ngo akomeje kwinangira amatwi yakanga kumva ibyo izi Wazalendo zimusaba. Mu Bubiligi ibintu byakomeye, bamaze kurakaranya n'igihugu cy'u Burundi bari basanzwe ari magara nunzige. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi yahamagaje ambasaderi w'Ububiligi Bruxelles kugira ngo atange ibisobanuro ku cyemezo cya guverinoma y'igihugu cye cyo kwirukana uwari uhagarariye ikigo cy'Ububiligi gishinzwe iterambere ENABEL mu gihugu cy'u Burundi. Kuwa gatatu w'iki cyumweru nibwo Burundi bwahaye David Rensensi amasaha 48 yo kuba yamaze kuva ku butaka bwabo, ndetse bamusaba kutazigera abugarukamo na rimwe. Uyu muyobozi wa ENABEL yirukanwe azira gushyira ku mbuga nkoranyambaga ze inkuru y'ikinyamakuru The Continent yo muri Afurika y'Epfo yamaganaga ibura ry'ibikomoka kuri peteroli mu Burundi, ndetse n'uburyo ngo bikomeje gucuruzwa mu buryo bw'amagendu muri iki gihugu. Kuri uyu wa gatandatu nibwo byitezwe ko agomba gupakira ibye agasubira mu gihugu cye cy'amavuko. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi yagaragaje icyemezo cy'u Burundi cyo kwirukana uriya muyobozi kirimo kurengera cyane hakurikijwe ibyo ngo bamuhoye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi kandi yavuze amagambo akomeye igira iti ambasaderi w'u Burundi yahamagajwe kuri minisiteri, bishimangirwa ko iki cyemezo ngo ari icyemezo cy'abayobozi b'u Burundi gifitanye isano n'amagambo yatangarijwe hanze y'inshingano ze zemewe. Umuyobozi w'ikigo ENABEL Jean Van Water yirinze kugira icyo avuga ku bijyanye no kuba icyemezo cya leta y'u Burundi cyaba gifite aho gihuriye n'impamvu za politike, gusa avuga ko ibyakozwe na leta ya Gitega byababaje abakozi ba kiriya kigo. Yunzemo agira ati dufite itsinda rinini ry'abantu barenga 100 mu Burundi, dufite umuntu wabaye afashe inshingano by'agateganyo, gusa kuba umuyobozi wacu mu gihugu yafatiwe icyemezo cy'uko atemerewe kuhaba nta yandi mahitamo afite usibye kuhava vuba bishoboka. Van Water yavuze ko nta mwuka mubi wari usanzwe uri hagati y'ubuyobozi bwa ENABEL n'igihugu cy'u Burundi na leta y'iki gihugu, ko ahubwo ngo kiriya kigo gikomeje gukora neza mu bijyanye no gufasha Gitega gukora amavugurura y'imiyoborere, kubaka ubushobozi muri za minisiteri ndetse n'imishinga y'ibikorwa remezo irimo kuvugurura ibigo nderabuzima byo mu cyaro no
kuvugurura ibikorwa remezo byo kuhira imyaka. Ubirigi ni kimwe mu bihugu bihaye inkunga nini Burundi bwakoronije mu rwego rwo gufasha iki gihugu kuva mu bukene. Ikigo ENABEL by'umwihariko gifite gahunda yo gukorera mu Burundi mu myaka 5, ikaba ifite agaciro kabarirwa muri miliyoni 120 z'amayero, ni ukuvuga arenga miliyari 358 z'amafaranga y'igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu rero aba bayobozi bo ku mpande zombi bakaba barimo kurebana ayingwe, ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kugenda bifata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka rero tugane ku musozo w'aya makuru, mbashimire cyane mwari kumwe natwe, nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, Imana ibarinde.